بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Бекерин айткан эмескен, баягы бир коюучулардын бир эмеси бар, ушуну айтыптыр. Бир эмеде да бир заманда адамдар бир айыл ачкадан кырылып жыгылып аткан мезгилде баягы бир аксакал айтты, дейт экен. Бул биздики жакшы десе, ата, биздики эмнеси жакшы десе, айтат экен, балам, биз азыр ачкачылыктан өлүп атабыз. Кийин бир убакыт болот, адам токчулуктан өлөт деген экен. Мурун ачык айтып кеткен мынеке, азыр токчулуктан өлүп атабыз. Курсагың ток, жакшы кийим керек болот. Курсагың ток, субханалла, боюң керек болот. Курсагың ток, катындар керек болот. Курсагың ток, башка эркек керек болот атай. Курсагың ток, төрөгүң келбей атат. Курсагың ток, бала карагың келбей атат. Курсагың ток, эмне кыларын билбей атасың, мындай айткандачы. Bunun bardığım tokçuluktan bular. Keçineyle jokçuluk bolsunçu, subhanallah. Görem ben uşun var izlegenimizde hiç bizdençi. Tokçuluktan üyleler ajırashıp atası. Tok kursa, emne kılarını bilbey kalıştı. Balanın bağıştın probleması çok bolup bardı. Qaysi ayal kuyesi razı olgan avvalda dünyada göz yumsa tüp beyişi degen. Ошон үчүн күйөөңүзчү кечирип коесуз, намаз окубаса деле, жаман мүнөздүү болсо деле, алкаш болсо деле айтканына баш ийе бериңиз. Качанга чейин? Арамга буйруганга чейин. Арак ич десе болбойт, намаз окуба десе болбойт, жолуңду чеч десе болбойт. Бирок күйөө катарычы сыйлай бериңиз. Кудай кааласа сиз оңдоп аласыз. Allah Teala sizin duanızdan, sizin münözünüzden, sizin mamilenizdənçi Allah Subhanahu sizin daracanız İtalya'da turar. İtalya'da sizin beyişte ulu daracanız var. Bro sizin de duanız tekke gitmeydi. İnşallah güyönüzde Allah Teala inşallah bundan жоғары getirir. Erteği geç bir esine gelip, akılına gelip turgan gün gelip. Bolmadı degende men hayvan ekemin degen düşünüp gelip. Eğer oşonçoluk öyle bola turganız.